Hello, kagayam. Kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti manggaganyo diti drama amanang biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cub sa Ryan sa napudnonagan ti may patanga nga drama ita. Ngam sakbay na hello mampay kada Roslyn Andrion dita Paktorya ti Kandilaan Manawag Pangasinan kan ni Tita Gina. Makablawa mat ni Dongo Eric from Jopay Cariaga, Kudyamat. Ken ni Sinaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki anas mititsabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmagda. Jak manamongam nalaka kamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakay, agdalos ka dito balay, tayo sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon, isung agdalos ka, tapnon nadalos to'y balay asang petanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo tikunak. Doblem ti agdalos ata nakababain. Punasam anay mbag tinatar, nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw tababain sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagtalusak nga ruday. Noanya ti masangpitan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakag. Isudang sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Kastabat kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagijay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagijay kakabsat kan kakasinsin ko. Kastimat lang ti size da. Ayos laeng balasang kao. Oray na kamay, adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil tangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak, dito'y kayo amang rabi anak kao. Wala lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, adito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasarmay. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang kao. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto, iti narabit ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan. Syakon. Gawadat sa mo, aminin nga inapuyan nardaw. Shhh! Tangiwas mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabae. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumat la ti linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mumut amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka.
Balakit eh. Hindi ka pa'y agaw o iti masidaba ka. Di ka sumanao dita. Nagbasik jay na batay. Kunak na ipasidak ka nagiti aso kung pusa na jay. Basta gawin darasang. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo idi aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikaniti sa bali akay papananti jar ni nanang itay, mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang muti lutuon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayang, sakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay ano, ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas, nagpigsa ti arasaas mau. Hindi mo amaw ti agarasaas, nagpigsa ti boses mau. Naglo magtumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anya nga raw, kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam di tiyabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na, naglulukmag na. Uwinaan niya. Maikatlaw ang nobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Way, kan uray nalulukmag na, ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot, may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibos ti kwarta. Ekit baybayam ka day, ta agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw, Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspon mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya ngay dagita luto anak ka. Sa bali tinaluto abangaws. Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahe sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahe. Saan amap na kiti may sala apotahe na nang. Ay, anyan. Nagastos na unay mo dyan nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom itinapanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos na unay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday dyan nga Edwina. Tamasapol nga ado aputahe ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya? Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan Ryan. Uy, mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan ba't nga min, diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no, agpakuyog ka kanina nang. Tapno, adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida.
Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagaw. Ala, di mo panunuto ng dayta mahal. Sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang idta. Ay, nagadun ngay. Iluto ka amin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapoy kat na nayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Aniya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbaga am tuman jay nobyam. Ibaga am tasurwon na ti agtipay. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wan nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdan na kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Ang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin ngagbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Kasumapul ka itinakot tong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tangay bagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga oray na lukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam, ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo matanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag overtime kan ag sideline Manganan, Edwina, may kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tap na mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abak nang? Kung ano aglap-lapusanan tayaw, tauray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot jay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginot. Saan alamot, ti kukuam. Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaan nga putahe to'y si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbang manda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minigtarwar. Iso nga'y mayakman. Anya nga'y datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan nga'y. Si kalaang tagsida ita. At dyan ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon.
Mayat sa nga ramanan data malutluto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw, tamangan tayton no madamdama, bala siyang kaw. Ato'y pwede na po yan, Luina. Mangan ka lang, di kagbabae. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon, napananan. At na salas na, agboy-boy man na TV. Basit, tikan ka na, isa nagbita mang manganday dyan. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa inanganaya malasang kao. Nanganak matkait di ng basit. May sa nga po tayo tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asinaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tayo. Adu nga po tayo ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak dato buksit ko. Ay, kastaya. Bala umay ka lang mga diti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yawan niya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mga iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutuan nyo Tapno sana mapanagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mula unter aramidik ka. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta isaw ti aglotaw iti sidaan na. Isorom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga rodid bina. Kunak nga gluto kiti kanak ng si Madutak Mike. Apay na bakat mo ngay. Napan di Manila. Napan da sinukonte kabsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo inta mga na di ilay. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tate kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Apa na may duwina. At nakamat dito'y ili. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan Nay talagayam. Ha? Agbayso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali ko mamat nga putahe. Sige, nay talagayam. Anda papananta a restaurant. Nay dumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na kaumaam. Awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka karon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha,
Di yun na nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay, jakbot na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadraya? Saan nga raw? Tunggal pandangan, awan ijay balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nilakay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay, isuma ti kanayo na pampanangan na ni Jarwar. Uray ko manawi sanak, samad. Uwan nga rod, na. Uray nila kay ka, di na kainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam lata nga roda na subangpo di asawam, Belinda. O niya, nabsog kamot lang, Edwina. Ay, perme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasano? Mapantamanan ni Tisigo na papapananta. No, kastaya malpas tamang Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, kaano aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko. Talagang agbusugak manan tadta. Saan ta pa'y ngagaw-awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ka. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo kin ko, ana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ni, Kat, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan dyan, Dibain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba ang asawam? Parwarang matag rin nisot kamay! Ha? Apay na na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga rin nisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya tinaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang ang makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Pala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Nalakati mamakawan. Ngam narigat nga isubli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawas-wasan tan ti amin ka na ta. Isa pumanaw kan. Pinapanaw ko nga rod tinobyak nga uray nakasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngamno pa'y kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas tel daw na damag kong agrurutap ka no dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsen na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panang isinak kan kwa na. Tanodyak sininaan nalabit nagtultuloy ti panang lokloko na kanyak.
Katita baruak pailaan, kadyak amono kaanon to mata sumangbay ti babae apara kanya. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin, di apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Hello, dayti manen ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kanin drama ita. Kat nagapo kani pagayam tayo naglingad itinaga nagrasya. Ngamsakbay na. Hello pa'y kadadali Viernes di tatayog Pangasinan. Ni Ruel Losada, kan ni Sally Losada, kan dagitan nakdadalok, Justin kan King Ruel. Ni Precious May di mailig, ala Calixto di Takawayan City, Isabela, kan ni Violi Kiwas. Kastoy man, ti kuna ni pagayam grasya. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka, kadagiti talong anak ko, ada pagpaboritok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano. Kat iso ti kayat ko may drama ita. Taamok nga daada lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang, addo ti kwartayo, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agyaman lulit anak ka. Ay na, kayat ka anak ka. I love you. Igatang yu ti vitamins yu day ta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa ka sa pulan yu dito balay. Uy, nanak ka. Ay, agyaman na. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awan na nyaman na. Da kami maalat makatulong kada kayo. Ay, wan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumporme ano niyat lutuan niyo nanang. Sigay, suman latan anak ka. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumuro kayo nanang. Kasangsangpet ka o nagkapo iti trabaho. Nagyaman ak anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ah, Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Ah? Nagswildo ka nung aminin ka. Dori baw tinted na. ah? Ay, ungaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman anak ka. Talaga ananakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol nyo, ha? Kahit da kami matla tinamnamayan nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wan nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Ha? Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunutan ni Manaw. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wan nga raw. Ni manong yu asimut ti paka-is-stressak iyay balay. Anya nga tatilot to kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na, ha? Ha? Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa imang nga rod text di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. Ha?
Naawan agpatrabaho iti kalsada, awanen ti pangalam iti kwartam. Nang, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay di store. Ay, dumawat kay ti kwarta, imbes asya kumatikam. Awang nga kwarta may. Intun adda kwartak asa kay to ikan. Manumutlat itad mo kanya, limagasal. Kanya nga may kasag paminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan, dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya ngay, o mo na iturpos ka, dak pa'y nailapas na iskaw. Wuna, tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga rod na nakapoy ti utak ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok idi ka di mawawatan nagitiliksyon ka. Sadot kakit day nga giskwela. Aw. Agtalnakan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't muti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Ha? Kaya ko tata dominate. Kaano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro ang kontrata ti anak ko day, Jay. Ay kawan tata. Agbalong kamay. Uray sanen, tayong kay tumangan, iti balay. Tapaglutuag di babaw nun, Mea. Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyag yu tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! O, tangiwat mo man si kasi mo. Kas ka lang maur-uram mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Kalsada man ay. Kanya nga rog ngay. Iso nga rog, mati kay batuga may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Dagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang may. Ano san nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan atao dito lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man, nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara ka dagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa ka nga minon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasaoy yun na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtaw kada kayaw. Kaslasanda mga anakan. Kakaruro pa kayo met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumot ti ko na dagiti tataw. Ay agtanda ka man. Oh? Day di tatang mo ti karuprupam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga niya pinanawan daw. Tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag. Di madiariin na. Apay, Simo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay na, Mike. Kaslawan sir-sir. Biki di balay. Nulabsin tiyag sao.
Kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apa nga ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang kurkuranti na kanya ke tikawan tiada lagaw. Kenawan na talaga sa trabaho. Ha? Kinabudno na, ita lang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. Kat saan kamot nga gininom itinakaro. Wala tata, ita lang. Takaya ko ayaw awantiri na. Malagip kumilat dadang iti bagbaganinan. Kasnaman sir-sir bigi balay may. Ala, Uston. Basta sing-singpet ka. Di pa kita melatan na sayat ka tawan, baraw. Kan pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwaswan simaw. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatana. Masawak lang kiday. Saan? Diyan makidi maramay. Ha? Ay, ana. Daman-damagat. Anya day ta si mo. Adunong biya, ma'am. Awan pay. Apay aya. Mabalin ka garang. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Uwan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalin ka garang mo no saan. Kit mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Uwan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Uy, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na. Nagarama ko na takas tamad ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa ka. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Nagaram ka? Dayjay pa'y mo't apad ang marigrigat. Anya nga itipakan na ka. Api nga minga iso timang pakangkanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Nagsasao ka. Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang mag... Ano sa katiagbirok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga'y kasar ko niya na. Ay, saanan ta kasar-kasar? Ha? Awan usaram nga kasar. Ano mo titarakin ko amanaw? Apay masapol na baboy kin nung ti mapartay. Apay sana mabalin ti manaw. Anya, ha? Di ka lagbay. Tapag ba inak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil na baboy ka. Nati kalail din ti ropa na. Ay, saanan! Ah, Mangibabain lang takandam nga kasar. nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, lulit. Flight ko lang ang Dororaya. Ay, agpadatang nga ruda manong. Uray siya, kagabrodak mo. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kauna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayaw. Lumasin kayaw iti pagnairan niyaw. Simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayaw. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Simaw, pag naidan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha?
Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni balayaw. Mala, magipatakder kami ay itikal kalapaw, may nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nakaangan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumanglip-lipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayaw mo ta malipatan biday ta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipawit iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yu kanya. Ay nagyaman na kada kayo anak ko. Patpatgan kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni ti mabiit manong si mo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwarta na. Saan na day? Kababay, daw dawatak. Makatrabaho mate. Nga ureawan na iturpos ka. Adaw ti pakipurdihan di ta day. Nala nga ron, makamo ka. Basta makaamukan kininanang Tas ikamat lat adda ditoy. Una day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam kakagrasya. Agpailikan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman hindi na panalawasan. Sa hindi na minsan nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga aglutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant lang. Nisumot lalo muklok magka. Ay, kitama. Tamang ano masobram timangan iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga da pagkatang itinaimas amakan kaka. Ay, malaksid no awan. Kaun, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kaano nga ag-enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan tiraman mau? Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kahit bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita maadag iti kang kanam kaka. Tanay, narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit pinabay. Sigurado magustuhan na day tay. Ha? Ang dagas asaw. Hindi ngay day, jay. Ay, ninsaman hanang kaw. Ay, inakitain. Hiyak pre kayak tibatay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay taray ka dito ospitalay. Iso na lang ta. Ayun na. Una yan, tanapik daramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatake yaw. Rimawot kay tumangamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kenton nyo ka dada ja brown? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, sadya kaya baka balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo sila yung kuidiskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon. Aya, inakayaw? Balsing kay kiday. Samit Inyag mi dagiti kawasming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kaming ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang gayam. Nagpawi dagiti kakabsa ko iti kwarta. Ikabil ko diti pita kayo Sana mako ti daytaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo na daytaw.
At akwartami ka ni bagakaw. Tado timula mi anak tagang prutas. Kan makipurpur dia kamay. So, saan kami amaawanan iti kwarta? Da kami, ti makamoy iti kaninyaw. Siguro, Napay niya pagsangitan nyo, aya. bakong kursesya lagabayin anak ka. Gapuit kinawin ko kay Pakawalan ko ba? Ay, mapakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Ray mo yung akita. Si Kang Gayang di makasulong kanya kisa. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroad ay. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Nisimo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakek, aging ga anak recoverak basit, manang biyanang. Katita, makapag naakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Ka naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inauna nga anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwana ide. Kat ti pagyamanak, nasingpet ni Simo, saan ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, iti likudan din haramid ko kankwana. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya. Saan ko apakaragsakan tinapasamakan ka Ti pan nakaatakem. Ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta. Tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo nga ina, datayo ti silaw ti pagtaengan. Datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo. Iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo. Baknang man wenno pobre, di adal man wenno saan, nasingpat man wenno saan, patas kumalatta ti panangipateg tayo kadakwada. Ta nagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Hi! Hello! Dahito manan, tipagayam yo Jenna Almoite. Ang mga kakam akas manang biyanang. Amang kapkablaaw kada kayo, itinaragsak ngal daw kan oras kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nagdrama, intay ituloy ti kumablaaw. Hello kanik Kim Faith Leonson, Carmela Hernandez, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Geraldine Larroco, Teresita Docosin, Ti Amor, Jenny Torres, Virginia Clemente, Maria Rogelin Abunaga from Rovi, Tapia, iti pamilya Ligado from Lori, Manabat, kastamatan kini Eutikio Veniegas, ni GRB from Agoo kan aminan ngagdengdengag dita Agoo La Union. Intay nga roden basaan ti surat wanod kapadasan ni pagayam tayo naglingad itinagan nga insa. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, mahilig idi nila kay kong agtaya-taya kadagiti raffle draw. Uray nangina, ikarigatan na tanam namaan na tipan nakabunot, ti numero agat gatangan na.
Kat iti may sagundaway, napagasatan ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyak ka! Haw! Ay! Diyak may ladawan ti kinaragsak ka. Di ka unday agragsak. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na, ay sos! Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay, kat inta ibang kun agure pa. Ipapas ko pa'y ngaygaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau, iti awan ka iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya? Sursurong ta amin a beach resort. Taipapas naman kinitag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaws bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam kapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ron kwartatan. Nya pala sa pulam. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apang ibautam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin apiluso po bursyaw. Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agobra iti daga. Ada makwartatan. Ay, bang restaurant tapay. Sa tanto mapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa picture ajos. Ay, ayakan sa... Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Sikan ti kikitaan dagiti kabay ta. Malagaron, mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderim amin na nakayat mau ta damit pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Taniwat mo! Kanya matikas na ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Bursaw! Umaya man! Woo! Ay, dumanon ka, Willie! Adak dito unag, tilugan ka! Aya, nukas talugan mo na tata. Wayne, Willie, kagagatang ko di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand, ang mayos laang, ta kondisyon pa, mate. Ay na, talaga swerte ka itatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, manok na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka raw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata, di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita, 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga min tayo nula ka na tayo. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang ka pa itinayon na. 1,000. Ay na, agyaman na tatapos siyaw. Nagsayat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak diti balayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin tamok tirigat yung asa nga pamilya. Tawang ka nga ron trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, at danigatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyo. Awan ang yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, ati utang mi ini. Iso nga ambok, tirigat yung ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadag iti marigrigat.
Share your blessings ako na. Nay, kunak na sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si Kamagayang Burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan. Ipadas ko la to in order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana. Imbag man. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak manumutang dito store ni Lolita. Awang bagas men. Awang pa'y masidan. Kanami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo, aya. Ta siya akong timang bayad. Umdasan, ti dua akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak mang lulukaw. Ilibre kayaw. Ta ibingay ko matigrasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo ay kasawa minto nagkapsot kaya. Ay, naanda kwarta mi nana. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwak ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Talaki din. Bayada kong tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro dabors na. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusen iti kaiitid mau. Di ka madanagan, tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, ited kantumot nga ited iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan, tanda manan parapol ro da intun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay nuno saan. Ay, sus. No naparabor ka, nalakala sumangbay tigrasa kan ka. Isu apatsik ama nga bakak tumadain. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Intun sumarunaw nga da mapangabakak, tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakis ngar aramidag. Sa anak ngagtatakaw. Isungawan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikkan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uy! Yung ka may dumawat na, tama nga nung may busang ka. Kinagiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kaya't natagilib-libray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman man ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata. Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pisos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Well, barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingpot kagayam amada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambaw, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay. Di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo amay. Awan pa'y pakakitaan mag. Damit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day ngay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ka.
Saan ko nga imbisyaw? Kay papanam nga raw, anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpaduan to'y nabat-bati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? At ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, datalakwak ko may tinwang no kaya na. Amo nga nga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Adatay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Yak amaw no napanannan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday gipistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Nagdapustahan, hindi kahit. Ang mga no nakipusta? Anya? Awawisin ang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Ay, insa ba kahit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insolvents. Ay na, agtal na ka, Bursyag. Tiko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakan kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta kay jay. Katabak ka. Ha? Iso adi kag libak, Bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kaging sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisugalan, nagisugal. Oh, makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Nga magpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon, Bursyaw. Di kag pampanunot. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat, anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumit nga may ngagnegosyo ta, ngam di mo matkayat. Anya nga ita, awanin kas kalapimpiman manun, Bursyaw. Mga nan, Bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaan, awan bagina. Awan tasindatan idi agsapa. Ay, Aganos ka, taawan mat maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, lahat rumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpunan ta iti negosyo dyan nga bakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akong di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang guad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadadala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ay kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tataranan mi kanibakay. Padasa mi mamutagtara ka ni ti babay. Kay bingaya na metad atanay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayo, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinutulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitin intad ko kang kaiday. Takil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Iswarong ba nga subalitan nakmita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, tisubali mau. Ay, ladingi kag tata. Ni mawa na talaga.
Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga yasingiran nak burso, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabas. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asurwan nyo ti mang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Hindi ka mo't pinilit ide at imulong kanya. Ha? Si ka mo't tinangipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko dita. Apay ngamin ngayon mo kanya. Injulan mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulaw. Ah. My goodness! Naa. Pangalak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga ah. Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramidan nyo ita kanyak. Tanay. Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balay, tawan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw! Sikat awan babay na! Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo lakuman ti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manayin, agsingir ka. Ha? Pabayadam, nagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho kakitday. Kasi kaswan dagiday binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Kasla gumura ti asawak, gapo iti panang sermon ko kankwana. Ngam na panunot na matlaang tibidot na manang biyanang. Natauhan gapo kadagiti bagbagak kankwana. Kat nagbabawyan na mati naramid na. Kat ita nagsublimanan iti panaggarden kan panagtalon ti asawak. Kat inasikaso namanan dagiti mulami anat nateng. Alakastan to'y pagayam mo. Insa. Husto amin, dagiti imbagbagam ken nila kay mo pagayam insa. Kat nasaya at mo tanaka amires. Kanya nga rod adaditan nalpasen ti amin. Sanan ang maisubliti na palabas. Talaga ti babawe, ada ka na yun iti uday. Angam saan pa'y magkidyan nala daw ti amin. Habang napigsapay, alay, agtrabaho lata. Anyat amuna. Amang ano iti may nga aldaw kat adan tumanan grasya dumtang kada kayaw. Kat no bilang mapasamak dayta, bagbagam tumanan nila kay mo. Palagi pam, ibagam nga amunan to daramidan na. Ta amunan tumatan, nagiti limitasyon na. Ala, pagyamanak ting ka pa nagsurat pagayam insa. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga insa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Dahito'y tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Ti surat nga intay basa ka ni drama ita kat nagapo ka ni pagayam tayo.
ang naglinga di tinagan a June. Ngam sakbay nga ituloy tayo, basaan tayo pa dagiti 5 anagan ti kablaaw. Hello kini Jo Marie Dicano, Michelle Gawat, Lori Manabat, ni Armeda Angaon, ni Dominic Montilla, kani Ocean Estacio, di Tavillasis, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni June. Dear Manang Bianang, nakatumpo nga kiti scammer nga asawa. Scammer kunak tan magswildoak, ison ti makakadda mapan agsuswildo ija opisina me. Nga oray saan pa'y met nga oras, ti panagswildo. Kat no maalanan ti kwarta, tila pangus-usaran nan. No labsan kag sarita saan lang nga scammer ni bakit ko, no di pa'y kat hold upper. Idi damaw, jak payam mo ti kasta nga estilo na. Ngambaya ti panaglabas dal daw, na makmatlaang ti aramidan na. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Nasaya at adakan Junay. Yag mo adagosan ti sweldom, ta inak i-deposit adagosan ija bangko. Intong bigatin maliman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Alayag maun, taad da aramidak no bigat. Jak masango ti rumor inton bigat. Magday ta. Ni, apay akinis sayang manen ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay nasyakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, Jone. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takasta ti patakaran dito'y lubong. Anya, Alayag mo amin asweldom. Bawal kang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Nagbayag mo dahil dyan ang babae. Rabiin, hindi pa'y lagaway. Ayan na nga tan. May awaga man. Hello, Lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rabiin. Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, Lakay. Kan natrapik kak itay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangko. Nya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak dito. Ay, kiurayan ka na. Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Kasumra kak tulatan. Nagawik ka, matindog tipila. Itong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, tadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa. Kan pa'y papili. Natikay kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Apay ngay. Ang sangita mo si Mang Pay. Nahultapak itay paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga urnong tak. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ka? Katimbang ko mati kwarta pa. JATM card tinala dagiti hold upper. Anya, ay nagluko ka. Ayun sa nabalya, di di mamaw ti pin number na. Sa payan tantong, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report ta tinapasama. Tawanan na, inted kung ti pin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intong buhay. Tanyat kayat now, jak ited ti pin number ng patayon dak. Wano inted ko ti pin number ng si Bibiaga. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbutay nga kiso nga inted ko na. Ito'y sa bali ko number at intid mo. Jakmat na panunot na itahan lakay. Takas tao na itibutang ka. Isuan na itad kulatan at ipin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa, merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katwa na. Ay na. Mayat kasla opisina lata dito ayan tayo magsusugal. Tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ang asawam hold up ka. Wala. Siyak pa'y ti ko nam.
Best actress day to, ikonomsta. Ay, awan no jak ibaga ti kasjay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak kasugador. Sana bali kakanayon mo ti panangabakyaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba lang mat. Adjuna, angam, sana pa nagpalastog, ngam nalaing kami ngamin ini iti asawak iti mathematics. Ha? Tiam mo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyero ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsak na Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito sugalan. Tsamba-tsamba lang, Juna. Kinadamo lahat tati aldaw nga agmamalas kami, Pangusaram iti kwarta, nakaw. Awan mo allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom, Junay. Awan mo't anak yo kini Juna suportaran yaw. Nawanan ti urnong may. Hinoldap ta ni Juna. Inaladami na karga ti itim carb may. Anya, kaano pa yan napasamak data? Hindi na panalawas na. Anya, ay kat in report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na, napan ni Juna. Tasimre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kain nang hold upan da. Ang bibayan niya. Tawang mo ilangan ti maramidan tayo. Inaladami na karga ti itim may. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang Iso pa utangan daman tabayadak to nagsweldo Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang yaw. Manaw, ti utangaw. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danakaw. Ay, inak agsweldo. Ta pa nagsusweldo man ang gaya. Nasaya mo ta makabayad akong kaninana. Yun nila kay, mapana ka, agawid ako. Nay! Ada ka magamit sa opisina, Nay! Wen, taimay ko inalati sweldaw, tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kan gumatangak iti bagas. Nukas tayo na alam ti sweldo ka? Wang nga raw. Agtaw sa nga gasot, tagplitin nga agawin. Adawatan ko kananang. Mangtad ka ikipagbayad ko, Inton mamin sana, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapana ka. Tapno makaawid akmat ladagaws. Ay, bagong riban ka, Juna. Kan bagong manicure ka pa Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adu dagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabaling tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kaya't nagpasiksiya. Anya, no siya, saan ngagbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing po nila kay Mau. Hanggang siya nga'y, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa'y lasinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak may kinila kay kaw. Iso ang mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngam jak pa'y lamasinaan ita, takasapulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kayo mo tanasingpot. Suksok ito tabrahan! Singpot Busog. tadi na mo tararamidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jak kila amumot ang Elsa. De, pimentas ka, Matjuna! Ha? Ay, dati met. Ay, gaya man niya. Kasla ka matanbalasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Jonah, siksipay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna ditoy. Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw muna. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Nagpintas ka. Pintas ka man eh. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Tan. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi, akaskan ka, Biyernes. Ay na, nabsugak Oray sak nga ron. Nagadumat naman ti in-order mo akinan ka, Biyernes. At atap na mabsog ta, Juna. Sige,
Bayadan tantakinan tataro, muarta dito restauranan. Bayadan pa lang niya. Nabatak magganjo walet ko. Anya? Siya to tiag bayad na inton sumaro no. Nya, Juna, nya. Mawan nga talaga at kwarta. Ura ka utam dito bulsa ka di. Sige, siya akong tagbayan. Ayan tay wallet mo lakay. Ang dati ta bulsa, ti pantalong ko. Nakabitin, di talikod tiri daw. Apa yan? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga agsakit. Aw. Nangigagatanga mo, iti kwarta nga intag ka. Awanin i-market ka. Nagnina ti gagatangan itan. Data 2,000 nga grocery, kurang pa eh. Di mo alayan amin, akargatiwalik ko, Awan to allowance kung, Sapay mabayag peti sweldo. Inka pa'y la umutang kadananang, tanagla ko da iti babaw. Umutang nga man, ang kadapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alang tani, awan kurtatan. Kurang da ito adda dito wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga eh. Ay, Kung saan, agbali ka iti opisina yaw. Kasapulang nga ron. Di dakit ito dan. sige. Agbali ato nga raw. Bernice, di nakto nga talukwan, kanpandangan. Haan to nga pulos. Agyaman tauray adda asawak. Kinayat naklat ta, Bernice. Awan te problema dita. Te importante, nga maamo ang te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang me. Ay, kasi nga perperme nga awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rin agsahan. Unayan di ato yan. Bay, tatulungan ka nga biskita. Kababuay na nakaniyam. Ang pospos ko la kontoy ropa kun. Sige man nga ron. No adya mautangam. Taumutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka, Bernice. Juna, bakay? Nakita mo tayo rilaw kasi singaw. Ha? Ni, diyak ka mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasolatan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga no na misplace mo lang. Sige, tadapay pa panak. Adtaw itiladawan da. Kita na nakaw. Nangalanyo iti daw taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida ilay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida itiladawan. Sino nga day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itan na ti ulaw manakaw. Ha? Naam-am muna kano day jay. Jay pagsusugalan day jay kabangibang nga ilay. Pagsusugan ni Juna? Katuan. Imbagamot lang ni kabagis mo iti bunyag. Tawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuwana. Gayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasong day jay. Amok ti style na. Dinaklo din na nagbasal. Kung sigurado nga glibak Isunga mo kung tiramidhan. Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ilay. Aglako ak iti prutas kan natang. Ay sige Kaanawa ka sa pula. Ha? Lukas ta. Adda gismil akwartam dita. Awan ang inagagdiskitar Inak umutang iti kumparek. Ha? Ay sige nga raw. Mapankaitan kay inak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumparek niya. Ay jahin ni Juna. Timana wadagaw si dinala na ti kurta. Ay suruto man iti nalimay. Ay ayateng ka Juna. Ang ladingitak mo ramidak ti kastaw. Ay nano mapana nakalat yamin ladingitak. Ng aramida kong tirumbal.
Ay, agyaman tayo mo ti kwarta, Juna. Ay, ayatan ka nga permi. Gatatikis mo. Agak ka lang nga agak kanya. Kitad data di ti restaurant. Ay. Ang mga nuad na makakita ka data ka lugarang. Sapay iti bibig ko ti kanayon mo nga kan. Ada yun, dito yung lugar yun. Kawan, makakita kan ka dito eh. Ay, apo, nakabuang-buang lo ka nga eh. Po, ay, ayatan pa. Ay, ayatin ka. Very nice. Usasan nyo na kita doon. Ay, wan. Ay, ati asawa. Ay, panawakan. Nagkadoon na po. Nanay, di ka pumanaw. Anak ko. Ay, sus. Sige, sir. Usasan nyo na kita doon. Ay, Johnny, pakawanan Day. ako malakay. Anay, Nakasagana ang anay. amang Anay. sulnit, hindi nagbasulakan ka. Ay, siya. Pakawanan Ay, ako, ha. Laging itat. Hindi ang makaw, tinarami mo. Iso nga ikarom, ti kinagatil mo, babae. Nakabalo din ti asawam, Junay. Kasi ti rombang ang guwana. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kang guwana. Hindi narambid na ti kasjay. Basol na matlaang, no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawanam mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikarom na tinagbasulan na. Kasjay ti rombang kang guwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Agyaman nakta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Juni asawa. Ay, ayatan ka. Kat pakawanan nak ko man. Why? Pakawanan gan. Agyaman nak, Junay. Iso nga maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawang kan. Ngim suray. Napukawan ti panagayak ko nga. Nagkasarta, Juni. Agasawa ta. Uwi na nagkasarta. Ngim mapay nga lino ko na. Apay nagsapol ka pala iti sa bali ngay nga asawam. Ay, sorry, Juni. Pakawanan ka. Ngim masapol ngay karom tinarabib mo. Sige, hindi kagbayagain. Pumanawa mo lang. Juni asawa. Pakawanan na ko, ma. Ay, ayatan ka. Kastaunay apan nagpakpakaasi ti asawak nga isanod ko kanon ti darom ko kontra ken kuana ngamjak imanugot manang biyanang. Impateng ko ti desisyon ko ket nagbiagak nga awan asawak iti denak. Manipod matidin sinina akon ni Jonah. Jakman na mo nga manipod nakitak ti kinalailo da iti lalaki na napukawan na namin pinsan ti panagayat ko ken kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, June. Alakat, saan ka mapabasol iti nagbalin na pangadeng mo, pagayam, June. Ngamen, ure asinumat nga ta, nga asawa tagsaad iti biyang mo talaga masakitan. Katadaamin kan ka desisyon, tabiyag mo kat nga roday ta. Kung saan ka masaya, di doon ka, kunada nga ro di Tagalog. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasalitaan, ni pagayam June. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your notes para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.